Actually, ana moro wun kama kan kama wun ti ye awache ni platform ma mega ni pa wun ya pakara paluo ya kauno lokuma ikan ma piere tek ya homero neni wakelo una ti kama leng dakwan mio idanawa dong ma piere tek awinyu lokamo we will po ma be video ma chel ma sharing kiwon ma ochake ki lok pa professor Uganda tigo mo wado ni mo tie tung badwa kwija mo tie kuno father Eric bedako noyo fuloka mo acheli and inoni la tien pa professor Uganda tigo no achel mo ni tie mano ke employing kwija maikine performance review kuber ka kero eno malo no titi mabe barangé la chen ke kwanya eno ke tich ko beri chani wan watiga chero idok gen makiluoni ye but pamier ni uket lok ni wen odok wilu tela because utiki je maduong malutela ni umiero gi udbera timone but gen madong miero wana choli wakero lok wen dugi wana choli eneni la pen mapire tek ke pen loka moba mo tika kwene gi komeni and mwaka manyen 2026 ni no dong total gi tieko no dong tij mamegio mano mo dong magoba ne merdan go chak no ne agulo mo ne mo kana ti ya choli gamenta mergo kadi kama lengo ya kama mo ne ti ye and jomagi mo a ki ngomgi jomagi beru kunu ni omergo non benefit ki ye airport dong yubo tung bunyoro kuja bare ngeo ni mo ni dite tika a ki noya mane ngom pa choli ni eno gen gi pe I top positions king gini because of marginalization, right? So one machalo wana choli up front umerunge ni loka ngom wa piere tek loka balalo putpe utum umergo konyo wa tek biana winyo ni jo kana be gi gamo dien pa joni giti gwane ya kul mamegi idol mamegi so loka balalo umergo gudak tugi wan ngom wani udon chingwa lok bolo mo ma ubera winyo ne ma jo kana titimo ne video kono nga wan wa ye wan kono watimo ngo ka cham bolo eoni pe wa yeyu dak pe wa beru ka winyo lok bolo eoni gi so lok mo kene ma dit en loka mo enu loka mo miro magoba ne duk badwa magoba ne benefiting one pian ngomi mo tika be kitung badwa mapat kiloka mo kiloka gwa ngomwa mabalalo mirgo ni unungeo pressing issues madwa ta loka diangi tikenyu jemi ne duong loka diangi tikenyu lokom muchoro wanwati chulu taxes eno taxes ni mokiti dwa ne badwa kenyu ni yat no timo romo jemi mabejo tie od yat ki ngogi ni loka diang ma ki ber ka wero ne te campaign obino no ki wero wan wa jolo we pa wigi pa ji enu mero giko watiu wan ki kum wa men ngeo twer wa bedo ngo ka wan wa chulu muchoro no wa miro bene services umiro duk bodwa so it's incumbent upon one lote der mengeo chik wa mono tingo ti jemi mukane is not favor ni gamente yo mir mi don't wa poe mada any man gamente ye mi ini chulu taxes so ke chulu taxes wunu keno ti wa ti wa uchalo remittance mamigu gan yeah so chene enoni kagi tax ngeni gamente tiu kere metiu jemi mango pat so en tax magitimu enoni umir one machalo lote der umir wa benefiting ke ye so an unyo wan ma wati kin gang kenyo ni umir wa ngeu twerwa umir ki puony dano loka ye tika bino en ken metimo ngo civics education titime pen wiwu ke kenyo che ugam kenyo dong no ungeo la game so umiro dano gunge gichero ka ye ki yer ni ning ka yer ngaro moni te loke ni ngo ngaro moni mabiro ka wilo kwi ki chenne ni ka ibolo kwi ire te loke ni ngo chero loko ngeo bero chalo o kwara mo loko nge ki polo pe obet ka bolo kwi ki dano magi keli u chente
Ang'eyo ni dano giti cer kin piny kunu ka tiyo je mapol. Unu ng'eyo maber ni gamente mukene gitie gire. Ma kui ki bolo mukene o manoput pia ki yer ye koni yer kon pe yer ine ng'eyo ng'aro miero no kare. But wayebu wang wala wang achiel ki ng'e ki wek wang tieng ote forever ki chiel keken jomo kene gunyoro ni time. And history has proven it. Kapwi pepo yem under Mubarak, time Egypt. Kapwi pepo is Sudan, price of bread. Okay, la yela ni. So one Ugandans on your one machali actually can you one on you kita one work ke peko ma pat. For far too long we will come. So yebu wala wa chiel ki wek wang chote an party pi politics me Uganda ni. An party pi party mo ikan. But kanga rumo bitimo gino mo mabe pi wan. Wachego ki peretere. Wachego ye ki peretere. Machalo LC wan ma wabi yere. Uchelo chung pi wan. Uchual duan wa malo kunu. Dong bene keri kawa weko ni gengo chwal duan wani. But machalo wan lo te dero. Wen kawa yon duan wa watik ki duan achiel ma joni chan pegiti timo gin ma wano miro ni keri wa MPs watiki duan menero ni wan ka wagora wen la wan achiel watimo gin mano wan wa miro ka wawatini wa deg gini enini joni go chwalo duan gere eno duan eno wan po chwako wan wagora ya luak o lu chiki tiu ki duan ma luak ti kamiro neni ki wolo tela worogi ento pe woro dug luoro ka wamero ikom kemwa chi po bichwalo wakamo ki gwok kwo piere tek ento tie kamo ma umero wangeo loga da gin mabe umero bien bodwa pe waberu ka kwo ikwo mo manono wa koro chalo no kumero wa benga chalo wati kwo ganga nyek mego eni pier po beberu miet wan wangeo ni wa ki lweny po mir lweny. Let's be very clear. Po mir lweny ento yo mo ken madano ma be caring pe that country ubi yele pier be beru tek ki Ugandans me beru for once and for all me beru free agonya itel lodge pa civilian mo achiel pa ang'eyo civilian ne nyebe pa ang'eyo ento kadano chalo Dr. Kiza Besigye futi prison for 8 months or 9 months chero kone a year la bon being tried and ke gwaro kuno check paye it is not allowed pierre petek pierre be pemek kad noob supporters ki beru ka kwanyo gi ki diwo ki abducting gen ki diwo gi beru ka rueny gi dugu pierre po bet met ki dano weng gin mabe ki achuli no be ki la loga bene gin mabe ki la loga no be ki munyankole dano ni wengi roma ka wabi chwalo dano uno magubi chung pi wan katelo wan wachwalo dano ma kit gigenne pegi logo ki di chengi na pat di wogi logo gina pat ene omer wa yebu wangwa machala choli wa yebu wangwa wa tiu gin mati gin manyuro wara komwa peki chwal dano keke chwalo dano tika lwen pi igi gitimo ginu mo iken makeri kano yang logo no kit money logo loke kit money unu ngeyu wati wigi gibiro ka bir kwiwe wadi wigi ni wade kuri tim bolo enini tim eni pe me acholi tim me papate tie